kwaZulu yini lelifuna kwaZulu ngoba siyakhupha umthwalo shutha kwane siyakhupha umthwalo ngoba siyakhupha umthwalo shutha kwane siyakhupha umthwalo yini lelifuna kwaZulu yini lelifuna kwaZulu siyakhupha umthwalo shutha kwane siyakhupha umthwalo ngoba siyakhupha umthwalo shutha kwane siyakhupha umthwalo ngisacela ukubuza wathini mhlawumbe ngihleba wathini ngisacela ukubuza wathini wena mhlawumbe ngihleba wathini wena mhlawumbe ngihleba wathini wena ongeke usho lutho ngiyakwazi sonakala ongeke ungasho lutho ngiyakwazi uboshozwayo ongeke ungasho lutho ngiyakwazi sonakala namhla behlangele ngami bengihleba wathini wena wathini wena mhlawumbe wathini wena namhla behlangele ngami bengihleba wathini wena Buyelo notuthi indaba kovisa Buyelo nomkhathana Buyelo notuthi indaba kovisa Buyelo nomkhathana Shayi ngelevane iye khathana Shayi ngelevane iye khathana Shayi ngelevane iye khathana Sanibonani bafowethu, siyanibingelela zonke izinkalo Omaganga la insizwa zasoLundi le kwaCaza kwaMlosho. Cha, sithi sinethulele nansi iP yethu ezophuma ngomhla 18 August. Esihloko sithi wathini wena. Sithemba ukuthi nizoyithokozela kakhulu njengengoma yethu engena emukela kahle ethi sigubha umtsorelo. Engathi impela naqhubeka niseseke bafowethu. Nayo futhi siyifakile khona kule EP. So siyacela futhi niyeseke izobe itholakala ingoma kuma online stores onke nje. Izobe seyitholakala kusukela nje ngomhla ka18. Bese sicela futhi ukuthi la enibona ukuthi ngabe khona imibono niyibeke nilungise sikhulise nathi silungise lapho kufanele silungise khona. Yeah. Sethemba ngizojabula kakhulu siyabonga. Sinja sikonko ibonke sikonko teha asiko yena ngamthanda uhlupha ngokuthi ushashalale yena ngamthanda uhlupha ngokuthi ushashalale